Üslanı deretün dersanı yüzgesin doğu süye duharı doluya turar ular bat uharabat uhuy tusku No. Кылыгырас кылыхактаах тойугунан эгарда болуохтону куяр ситиминен кыттыспыт бүгүнгү терехин ытык маныгылжыттара, кыттыылаахтара, олонко эйгетин териячилере, таргатаачылара. Тааттыл ухугор олонко умсулганнаах эйгетин төрүттээбит республикага киеңник атын ааттаппыт, ужуркай тааттан эхилиэгин олонкону толороочуларын этна бөлөгө быйыл тереллибите 10 сыллах айымнылах үлетин белетир, жора кихени сақалырбытын көңілләң. 2-11 сыллаққа тааттан хелеген ужурқай таатта фольклорна бөлөк тереллибите. Бөлөккө олонко дирин өйді бөлін ұтчакка тиердер, түйелбі олонқотын тарғатар бір егелек таланнақ жон түмсен, улу байбыт бұлатын уюнускай жулуруяр нүргун батыр олонқотын ағыттан кынаттанан бөлөк айымнылақ үлете сағаламмытам. Салаячы Раиса Семеновна ыллыр тойар немалары табатуханан сатабыллақтық жарықтары сағалабытам. Ол кемтен бұсыллар ұсталарын тухары улус, республика, арастахымнақ фестивалларыгар, көрестерігер күйі көтөллөнөн, төрөбіт таатталарын, сақаларын серин атын арсарға аттаппыттарам. Бөлөктен корсун аннынан олонқону бирдилен толыраочулар үйнен сайдан тағыстылар. Үбілөйді ақсыл бөлөгін составын білігіннеребет. Раиса Семеновна Маркова, бөлөк салаятчыта, педагогическая үле бетерәне, Саха Республикатын үйерағаритин тойгуна, Саха Республикатын народ усурана емнетін сайдытыгар, уанна таттыл ухын сайдытыгар кылатын ихин белелер қахайыннара, ел онқоғыт бөтір рехейникеп стипендията, ол онқоғыт ойбан табақырап, атынан анал ат қахайката. Карл Иванович Христофоров, Саха Республикатын культуратын үтуелі құлехетем, Саха Республикатын башуаттақ бетерәне, Саха Республикатын мелодистарын, оны баянистарын союғын челиене, алғыз балаған салаячыта. Татьяна Егоровна Слепцова, Саха Республикатын урбан үлетігер қылатын ехен белие қахайынна урбанет. Тамара Васильевна Слепцова, Российская Федерация юрягаритин бочуатта құлехетте, Саха Республикатын юрягаритин тойгуна, әбі юряқтәхен педагога. Оксана Прокопьевна Андросова, Саха Республикатын юрягаритин тойгуна, Россия, Саха Республикатын журналистерин союғын чилене, Авсентий Горович Мординов атынан тататағы лицей Саха тылын учтала. Николай Романович Дичковскай, Россия, онна чурапчы луғын бачуаттағы донара, чурапчы улуғын наротын мастара, мас Тимир Уха. Евдокия Васильевна Бачурова, өрстылларға оғыны ити әйгетігер өлеләбет педагог итәтші. Алена Гаврилевна Гуляева, Саха Республикатын үйерағаритин тойгуна, улус депутата, Авсентий Горович Мординов атынан таттатағы лицей директори үйерәқ ити чағығар сол бұячыта. Әғарделерге тыл бәрелер таттылуға муниципална район бағылыға Михаил Михайлович
Соровка. Төкүнүнен Вастабыллах Риса Семеновна Ужурхай этна бөлөх чилеттере тон бегини татталары Республика общественная путатта, ытыктатта саха ханаймах духовной, культурной, философской кинеден этеллер оны бейстебит, оны веребит, онна этеллере оруннак тин бейі бигергетебит. Оруннак тоетта хаманны курдук түмсүйлер бар боланнар. Кинлер бу умнуга халан эрер саха ханаймах үбігелер бит үтөөгөстерин сөргүтен силиген сетерен чочуян белеген народтаргар жордук кенагызгы келер кенчари чакка тиксерер хыджар наха улхан сырдык үйөллях миссияны аура сылжаллар. Non Reis Семеновна en bu 10 yıl anırat diyor. Nomnu 10 yıl bolbut. Ben kurduk bir sanalaqtары төменген bu bölökter yengen bilgin behil usputugarre bolbakka республика bütünlüğüte bilinler bölöge bola ulattıgıt atırdıgıt non maqtalbıt türde ulakan tuaqtiq bidi bu ılbıt tetemgeten tüherbekke össü сыл қонуға ханистағана өссі, кығыран, кәңән, діріңән, ехін ұлжар дені білімен, әйге сетихилергет бұ татталуғын сетихитеден әтияқпы мағарауын хүнді қалбақ республиканскай зональный конкурстарға әтігі қады болуын сүрдақ күтіндігі таны мәлже туақт сетихилях или тутурдақ өтті қаралақ дойдуғытуар әргіллән кәләңгет бар жоңғытын үйірдағыт, көтітағыт, етінтігатын салғы тұрын, сайынлара тұрын дейбет. Оны тон төмікке ұлыз жағалтатын атыттан туақ бұтын, мақтал құрық бұтын, оны қачыға сертификат бұтын, тұттарыр бұтын көңіллән. Сертификат на сумму 10 тысяч рублей вручается этногруппе Уджургай Татта, руководитель Раиса Семеновна Маркова, глава муниципального района Татинский Улус Михаил Михайлович Соров. Сертификат на сумму 10 тысяч рублей вручается Марковой Раисе Семеновне за вклад в социально-экономическое развитие Татинского улуса в связи с юбилеем. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Маркова Раиса Семеновна, руководитель этнофольклорной группы Уджургай Татинский улус, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов. Почетной грамотой награждается Андросова Оксана Прокопьевна за весомый вклад в развитие культуры и укрепление духовно-нравственных традиций в Татинском улусе. Глава муниципального района Татинский улус Михаил Михайлович Соров. Почетной грамотой муниципального района Татинский улус награждается Дичковский Николай Романович. Почетной грамотой награждается Гуляева Алена Гаврильевна.
Почетной грамотой муниципального района Татинский Улус награждается Христофоров Карл Иванович за весомый вклад в развитие культуры и укрепление духовно-нравственных традиций в Татинском Улусе. Почетной грамотой муниципального района Татинский Улус награждается Егорова Майя Гаврилевна за выдающиеся достижения в области культуры и искусства Татинского Улуса. Ағарделерге тыл берелер, Таттылуға муниципальный район бағылығын сол бұячытығар, Таттылуғын олонқа ассоциациятын береседетелігер Изабелла Александровна Сивсеваға. Ытыктабыллах ужуркай бөлөх кыттылахтара, ытыктабыллах Раиса Семеновна, эхегени 10 сыллах үбілөй күтінен, онна Раиса Семеновнаны әме олыққар бір төгірік датағынан, ититик истинник олонқо ассоциациятан атыттан ағарделибін. Беге ассоциация бұд үлеті қамнаға, эхеги ужуркай сағалағыныттан тәптен тыллан тақсывыда диетақ бітіне беге сыстар бапы болу. Ол сымия болбатақ яқынада, ол эхеги 2-11 сыллаққа тәрілі біт боллақытына, ол кәнеттен беге түрді қалбақ үлі баран, нәхілек айы бөліқтір тәріллән, ол онны барытығар нәхілекке хыджан, ырыға тойыққа жону үйереттен, жоңға олонқа ден тугун кепсен, жек әргеттерінен сылжан хетеннерен, ол күрдік бігі сәтті ғыл ұстата. Биохон кейттен 200 биохон кейеқа олонқону толырачыну үйінерен тағарды бұд. Ол барыта әхеге үләғет өңөті болар. Онан әхеға бігі бүгін чақчы бары таттылуғын тыл әңірдәқтірі тыл улуға олонқы біге болар. Атын солын әппетнестәқтік, сүгәрігер, честәқтік, илжасылжарыгар өңіғі деген барға мақтал бұтын терді біт. Ол күрдік бігі бүгін 200 биоғын толырачылақ бұт. Онтон 10 бидилен толырор тағымға тағыстылар. Онтон 6 жекерген бөлігі өскәді. Онна 10 нәхілек бөлігі өскәді. Ағыз, арас, үтчаттар қолбұхық бөліктірі бар болла. Еті барыда бігі қолбон үләбет түміге болар. Оны тағынан Раиса Семеновна оны үлетін қамнағын ақтар әбет боллаққа. Кені бастан знание обществоға үлелен. Ол знание общества үлетін қайдақ олың қоны күтті свестейдін, ұмпығын-чымпығын барытын толқуйдан, оны бұлан оңыстан нәхілек бөғітін кәрейен, лексе бөғітін аған, үлетін қамнағын көр ол күрдік бары өттінен кені қолбан илбән үппіда. Чақчы знание общества арай кехи мана қанан сығыры әтейден бастан толқуйдар бағалара, ол ғынан баран кені өйінен, онно бұ олонқо бігік бүгінгі олықпыт, тоқпар тұтылын серін майгытын туомын бүтінүйтін тута сылжарын, оны сырдатыққа, оны кепсеққа ден кепсәбіте, кепсән бұланы олырыры номну ақсыз сылығар барбыта чақчы ұрапытты бит. Ол барыта үліға кейд біте, онна ол көмөтінен чақчы үлі қамнас күн бүгінге делі бұланнақтық баран, білігін дағаны жон үләлі қамсыр бағатын оғынарды бұд.
Булатын уюнскай эппитебит. Беһиги бу саха омук өскөтүн кини бейеттин уратытын аяр өттүнен арыйдағына кини қахандағыны өлөн быстан бере хоғаден. Ол иңнеден тыллары тыгынча 917 хыллаққа Максим Кирович Аммосовка Томскайттан сурыбыт суруктарыгар ажа сеннеден суруллахыджар. Онон ажа сөптөк солу тутухан үләли қамсы цылжар жомутуар беге бука барыгытыгар доробияны, жолу соргуну бағарабыт, онна Раиса Семеновнаға ассоциациябыт атыттан мақтал сурукпутун, Булатын уюнускай туһунан кенигелери, бәләх унабыт, Онна өссө Раиса Семеновнаға тус бейте бу үліға кылатын ихин бетереннер себеттерін әме түмсүйтін атыттан Маргарита Арисовна Попова подпистах грамотатын туттарам. Әгәрдәләргә тыл берелләр татын хелеген баһалыгар Игорь Иннокентьевич Павловка. Жавастаулах Арисеhe гевине эчемен уна ужукай булах баркыттылахтара эгинетен бүгүнгү юрияхын өтенен ужукай этуна групп баталиюте онсуллах үлейнен тисинник татыны жалтатын депутатын сөзүн аттан тисинник делибин көңүлден. Антон бу беге сакалар түрү жарыппыт тон айымныбыт якап ЮНЕСКО анды души девдетте бидестере билдирилибит. Олонкону bu bir республикаларда биолус бутугар жолан bu бетик көбүдүгөр сайындарыга bu Алиса Семеновна хидапалыны гыттылар. Итмаати эпитен гудук bu бейнелек бутурда аяк жартынан бола билген хидапак интриген жартынар мен билебинен 2 группа бар болду гудук ужуркай жолу итене деддер балдар деп Anta manin terigen bu bir türüt ayımızın sakaları kuttan icegabit türüt ayımızın cehacer icegem bu idedege yüreten inniki ise hayde cihanımın manlık etom ban barıştapatine anta min heka joru sogunu ileyini anta hamagalan duruvayını bağıraban anta nehelik jatatan ete ade ade sorupun onatan bilite Wanita hinca kacuk kemudian aku jadi kapten tu terabang kemudian. Свидетельство под номером 119 о занесении в Книгу почета за долголетнюю пропаганду фольклорного жанра, за большой вклад в развитие народного художественного творчества, за распространение эпоса народа Саха-Олонхо вручается Марковой Раисе Семеновне, руководителю клубного формирования «Оджургай». Әгәрдәләргә тыл берелләр улустагы народ аямызын жетин директорегер Гаврил Гаврилевич Вырдылыңа. Өтөгөннән Отыктабыллах Ожурхай ансамбл кытылактара үнді Раиса Семеновна әйгене бу бүгүнгү үйрүләк күнүнән Ожурхай ансамбл 10 сылынан онна Раиса Семеновна әйгене төгөрөк датагатынан
Тааттылуғын культура әйгеден үләхеттерін аттырыттан, ес сүрақтан ағырдалебет. Бұйыл бейі білебет оттан 2005 сыллаға әтенне сүрбебес күнігер бейгі сақалар олон қовыт не материальный шедевр человечества ден ЮНЕСКО-ға білінейіне ұлан үддәқ улахан үйрі көті долгүйі бұ сақа омығын андойды омықтарын оттолырыттан омық айы эпос бар, омық айы олон қоға марыныр бар, ол әрі бейгі өбігілер бет айбыт, илжек әлбет, сүді айымне бұд болан эти күммет бүгін өрі көтігі үләқтік білетінен кәлі. Таттылуғығар олонқо онна қомыс күнігер аналлах әлбақ тәрәхінлер бұдекадағы ұтылла тұралылар, онна төт республикатағы, ұлыстағы, онна әлбақ нәхелек тағымнақ тәрәхінлер бүкіндерге ұтыллақ тақтар. Бұ білеген бейқаға зумныңы әме республикавыт арас мұнығыттан олонқоға ес сирақтареттен ұлжар. Бұ Раиса Семеновналағы ұжырқай ансамбл челеттерін кітары алтыспыт тәңе ғылжыбы жон керен олырағыт, оның әйқаға әме таттадыттан нөрен нөргүй ұры әйқал болды. Тәжі күдді кәтебін оннаттан әтекпін бағаравыт бұ әйге бейге әдір жоңға қолауыр болағат, қолауыр бұ олонқону әвеске кәмге әмір идеология туга бар әті, итите, олонқо, фольклор көріңлері нахары көйдөгәті қаме кәннерді ғатылар. Оны бұ Раиса Семеновна күрдік қолыбыр олонқоға энтузиастар балылары, көлөнелері, сетемнелері олу сүшігей. Бейкі бұлырын қолыбыр Борис Федорович неустроя пандару 7-15 сағын білетер бетігереме. Ити күрдік тыллары тілді беттері, кем нағаны ұлақанлық бұ өтіқтір балылар, оғырмандар бар ден улаханнык бұрсойдық аттаққа интерехекәвә кәмнерігер бейгі Борис Федорович кетеме деріннік ұлсан, әме көлөніне хетімнәм күн бүгін кәлбеді. Олон қоғы ме текуддық кеханығын бар Раиса Семеновна жеген ахан оқан үләне оңыра ғылжағыд бұл егін тулалыр бір саңалақ жоңғыд әме текуддық көлөне хетіме бұстываққа күнтен күн бейгі татталар текуддық жонырдақ бұттан наға астынавыд. Тіне дағатын әттаққа бұйыл әме көлөнелері хетімнәтчі улу кейбет сорынам аллан. Дмитрий Коны сипсеп сорынам аллан 115 сылы. Кене ме бұ әтті оны сылларға жона әргені түмен музейдері оңырын қалларын бейге білеген еті музейдар бұтын салғы өссекалар көлөнеға қайдақ тердебедейден сохраним памятнигі ден акцияны ме бары білегіт. Онын дағатан әтекпен бағарабын қолыбыр еті сақа тұтан қаван өттан амсайын кірдіғын астынар дейлер. Олонқон ден онлық болбадақ. Олонқо ден өгі, тұлғы, жарекәні, кеңі, қоңы, маға олоқан бәйті туғынан құяр байқыл болар. Онын болғана бейге сүрі мандыр ұскөттік. Бары Раиса Семеновна Маркова күрді. Қолауыр кәлер көліне бетігер, кәлер үтчатта бұдығар интерес таддан, өссі ұллан, өссі сайыннаран, өссі ұратытық оңыран, итче сүйінен сыллар тұқары кәлбет айым невітін бұлігар глобализация, үдді қалбақ атын жарекән бар кәмегер болон қовытын тыңна қалдыры жа бұл сүрін сұрық бұд, бұл бейгі көліне сүрін сұрығы болыр де. Чәчі күдді кәтәбін, оннаттан түгеннен туғанан бей коллега бұтығар дейбет, Раиса Семеновнаны Сақыр Республикатын культуратын тұйгуна бол бұқыттан өссі дөгіл ағырдалияқпен мағарауын. Әйті күттік, оннатта барығытыға бағарауыт қатарықты. Жылус, соргуну, или әйені. Бағылыр. Почетный знак за вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия присваивается Слепцовой Татьяне Егоровне, участнику фольклорного ансамбля «Удюргай».
за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия, благодарность Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия объявляется Бачуровой Евдокии Ивановне, участнику этнофольклорной группы «Уджургай». Почетной грамотой Улусного дома народного творчества муниципального района Татинский Улус награждается Андросова Сардана Прокопьевна, участник этногруппы Уджургай Татинского Улуса. Бүгүнгү үйөрүлэх күнгө эгардага кыттыхар Саха Республикатын Олонко ассоциациятын президиене Феврония Васильевна Шишигина. Эгардетин тиердер Саха Республикатын Олонко ассоциациятын вице-президиене Елена Николаевна Прододяконова. Елена Николаевна саңата хилдибет. Микрофонун колбугунда. Ihildibet. Kelle de. Kelle. Ayağını beğen veren kaldı. Barbun da. Sana nihiller beğen köstübekkin. Bu mantıkam kayda garip oldu canım. Beri kaydak oldu. Allara kameragın kolba kamera oyuta bara bulucu onu batta. Kameram kullan. Doğru taparak. Çahangar. Sangagın istiyak bit. Kamera. Kelem bara bardın. Sıratı kösten aldın. De kelle. Hacı kelleci. Çe brasti gene neyi de kullanıyor. Çe Ronya Vasilyevna ki ületinin kiriyem gibi taraha kirelik bıhla. Çe bu kadar ütüyor gününden südde şüvey terehengeti ihittim min sağlanırdıktan. Jamutun iti kurdu göre tutargıt naha şüvey. Olonkay getiger altıgarca ıtık tahta canın sergetin ütü göz kapı buluyan sılayı ıtıllar olonko dikadata sağlanmadığından Olonko Asosiyatsiyeti Общественный Teliltebit atıttan. Onna olonko kinin ülehitlerin attırıttan istin eğaddebin tiyerdebin. Respublikar dünen biligin dirin iskohannak albaq terehin jönün tirihin tardan ıtıllara onna olonko teygete kengen here olus üçügey. Kündü jamujja ehgi bulannabıt terehinler git bu olonko günleriger barıta sana kutu sitihilakti astınlar. Çegen çebdik turuktaq barı etenge sılcım. İstinlik sanır, ıtıktır, ülebitiger bir samay terek bolar kihibit Raisa Semyonovna. Oloğun beleker diskeme beletenerinden olonko kinin, onun olonko asosiyatsiyatın attarıttan, onu tahanan barı olonko sügriyatçiler attarıttan, istin ağardebitin ıtavıt. Tattağa Raisa Semyonovna kurduk canlarda olan salalta öyöhününen, köğülähününen, übülähününen, bağlaq jönü tümen, kömülühünleren,
Олонқа диетин эстетический сыннастарын ытчакка тиердиге буланнаах үле ытыллара республика атын улустарыгар үтүө холобур болонсы. Ди саныйбыт. Тааттаға сыллақсын олонқа күнігер арас таханнаақ жахаллары буланнаахты гытан келлигит, эһиги кемигер сөпкө жаһанан түөлбенен уонна жиекергеннен үлени берке сағылан ытаргыт наһаа биһиренер. Таатты жоно бээлерин түөлбелерин олонқа дойдута диэн ааттыыллара мeenaҕа болбатах. Таатты жоно олонқа иннигер улахан исторический еспеах, онна соруктаах түөлбе буолалларын нар бәлиетиллер, ити бүгүн сағылыр этитигер эмие хиттибит. Дитсаттан сағалан қаз бирдин хелекке олонқаны үйретиге, эдер итчакка олонқы тыынын, олонқы тылын, өйін санатын иңериге улахан үлени ыытарылуунан беһиге таатталуун билинебит. Таатталары атын улустарга нар холобур туттабыт. Маннык ужорутума салханан бара турарыгар үле хамнас үйелерге бара туруан багарабыт. Қас бирди саха кихите олонқо тыынын, онна олонқону табайдан сыналыр, оны кини диелерин күннәға олоғар тоғанар кыахтаах боларын туғар салгы турулахан үлелилгитигер багарабыт, оннаттан эренебит. Раиса Семеновнаны төрәбит наротун үтөөгөстерин таргатыга, үйетитиге, эдеричакка тиердиге, олоғырбут Ниманан олонқону толоруга ужурқай бөлөҕө тәрийэн, билигин көрүүгүн барытын биэрэн, жооннаах кылааты киллерсе сыджар киһинен билинебит. Ужурқай бөлөөх уон сылустата олонқай гетин тәрийге саҥа сүүрээннери киллерэн, элбэҕэ сетистигит. Элбэх киһини олонқа эйгетигер киллердигит. Олонқай гетин тәрийге киллербик кылаакытын биһи наһаа үрдүктүк сыаналыыбыт. Бу сыллар тухары айымнялаа хүлэҕэ тиһин наһаа махтанабыт. Маннык жоҥбутун куруутун өйөн болгомтоҕо иджы-хыджын диэн уонна биһиги итинник этебит. Олонқолооһун үгэстерин сайыннары үлэтэ тохтоон хаалбакка салгы өссө кэҥээн барыган багарабыт. Раиса Семеновна жоһуннаах олоҕун ыччаттаргар салҕана турдун, тулалыр эйген сырдык, үтүө санаалаах дьонунан арыалланнын, чегиэн чебдик туруктан, жол сорбу аргастан. Куруутун олонқай гетигер биһиитини кытта биирге бол диэн биһиги ыҥырабыт, көрдөһөбүт, махтанабыт, сүгүриэбит талааңнар. Бука барыгытыгар этэҥҥэ болууну багарабыт. Почетной грамотой Республиканской общественной организации Ассоциации Олонхо награждается Слепцова Тамара Васильевна, участник этногруппы Уджургай-Татинский улус, за весомый вклад в сохранение и популяризацию якутского героического эпоса Олонхо. Почетная грамота вот сюда. Елена Николаевна истиң әғарден иһин мақтал салғы тылы беребит Жукускай корат арчы жете культурна кин фольклору сүрүндүр специалихигер Борис Николаевич Михайловка. Үтүү күннен ысыкманы таатта сирен жоны әргәтә иллер да саңам. Иллер. Бука барыгытын бу олонхо дикадата ытылла турарынан итен Ужургай фольклор коллективе номну 10 сылын толбутунан итен Раиса Семеновна үбүлөйдө оргойдо саскынан итетик истенник туз бэма апыттан итен арчы жетин үлэхеттерин атыттан директор билин себедиссей дем болан турар Сахар Республикатын культуратын төлә үлэхете Андреева Лариса Константиновна я бу бега апыттан истиң ағарда болдун. Мен әтем әте бу беге арчы жете уантан таққа хылыстата уруйдан улу олонқо бұт дейін республикатағы улахан жоңған Аллах бәстібәлі сыллата ұтан кәлі ол иннеттен бу Раиса Семеновна некоторые беге көсүі бүтін қаратығақтан ағырым
iti iki tığın çağısıllaqqa Yokuska koratığıgar bu yüz katınga toyuk toğuyu diyen tom torga tühülgelenen olorduk butuna onunla beyan tuttuğut uraha var. Olon koterehenin teriye olorduk buna arayışı simenemne bet eder ki kiren onunla min olon koğa kıtpiyakpun söp tuva diyen bet kelbektiği patayeti ağın basta men arayışı simenemne kadar bilsihim ete. Onunla söbülenemmece manna kim bağırar kiren kıttar kıaktak beyan kolunan buruğulanan kör diyemmet. Onunla kiren olon kolata itip ara hamin sana yakpar bastakı olon koğa kolun uta bulun sebebi de du bağır addehin beter itiyakti hiti bu tabi de du. Detin ta halkan kine onunla bir hem balayeme üsügey bir yığılan yören köten mahtanan barbıtına dübün etiyenne tüyle hit kihine teriyasi kihine rütün üle batıya hıcar bola manna wanta takahırla atamiya ucurga diyen kolkula kolektivin bu manna jokuska korakka teriyan tura. O bu teriyi tertemiya arçıbı diyetini hinen bolta onu kalenler belemleneller ıllılar toyallar ete bir yeme bulan atlarından etiyenne cekeni anna hıcıbı siriger tahtanan usaldandan dikarlı anna tiyde dağını araya onun ucurga kolektive terillibet ühü diyen de bir hister bolluğur. Yetiyenne de beytin kolektivine kalan bu bir havruydun uluğun kovutu var. Kıttan kiren bardaktır edi. İtin nitten diginen tahta jonu hergete ola adda timine ödürbünen ötük us tahta ceketten bolluğur. Maksim Danilovich ki hikayeler ete. Ol kelin içe huok botun tuhunan istebitin bet manı köstüylek seberelek ki olun kohut boluk körünnek ki hikalen ıllır tuğer ete. Ol kenditten jeti bu arı çumpura tüspü kurdu bol butlara ontanca bocurukay kolektiv ata attanan adır ata attalar öyle bir yeren taksanlar bu lohtağın kurduk bu olan konu bilgin ulahan tahımga te 200 bin toluraçı var diye gitti. Ata kamsahın terehin ulahan sabıdırlığa bittiyen bilgisini alıyor. Kamsahını taharı onu joksoğun bahalıga yetir gore bir zakara beytinden gelen tıl öseten olan koğa gittihan onu beytin doydutugar olan koğuya diyeni teriyen onu kahanda kanna da belli betek etiyen onu kim dokuğu haralık uanço bahanı biris dururan bilingağın lugos nomuğa bihon oston jongu herge kolu burgunan kepsi hicabı. Eti bütün halayatçıları bütünlüğü tümen olonko tula tümen itinne min araha ulakan sabıdığılın orbuk kihinen emiye bu arayışı simyonamnanı kina atına attıqpın bağırabın. Arayışı simyonamnı isterine bu bihige arçıbı diyetini hinen uruydan ulu olonko etiyenne bir arçıbı diyetini hinen emiye ondan törüyötünen taksıbıt mevzunurodunay diyen Norottar ikarlana uluhan besti berbet. Bu yıl emeğe ıtırlana astı üstü gülün online formatından diyen onu tahta jonu herkete hüdda aktibine dikkatınlılar. Etiyenne kas kellektirin ayı bastın bir ister bütünlüğü Grand Prix bollun bastıkı laureattır bollun onu bütünlüğün komiyatlardan ince barar bollular. İtin hemen aspıttı munyaktarga terehenlerge beliyet abitim bu John sanata kalite diyen etiyen olan koğustıta bu aspıt olan koğugar Grand Prix bol but eti bağırdınap diyen bağırdınap bihe ikkite kalan var bu tabi amin eti soğuy butum bu ol kantat diyen kalan avla diyen bu olabilir olan koğutu oyutan tururan olurda aspi kurdu ol tuğayan ıllan tühünce oluk etin negiti kihi bılırgıta, övügeler etten berilli bite, ol bütünüyde hukuktan cecinnek bu tahta jonu kıcık tağını bu ötük doydu jonu, olonko doydu tun jonu diyen ki hece beligin etini biliner bolla.
Onun min bağırıya mete Reis'e Simenovna össöre biren turan ülahan kammaskın hiddek kengaten isteyen Ujurgay kolektiftere üne dütuttunlar beygi terehenler bitirer kelenler katınınlar etenne össö atan uluslarga atan asosiasiyalarga hege ölütün kolobur bola turun diyen men bağıraban. Buka barıgıtlar ütüyönü şüveyi bağıraban. Борис Николаевич, Жакускайдагы арчы диете духовный культура кийинин эгерде суруга туттарылар ужургай фольклор этнобелек коллективигар онна салаячытыгар. Жакускайдагы арчы диете духовный культура кийинин бочот суругунан наградаланар Маркова Раиса Семеновна ужургай этнобелек салаячыта. Сахаларотун духовный мейрестибетini төрүт культуратын, тылынан усуран айымитын Хырыстаһыңа таргатыга кылатын иһин, бочот суругунан наградаланар Андросова Сардана Прокопьевна. Бочот суругунан наградаланар Карл Иванович Христофоров. Бочот суругунан наградаланар Дичковский Николай Романович. Бочот суругунан наградаланар Гуляева Алена Гаврилевна. Бочот суруга туттарылар Андросова Оксана Прокопьевна. Бочот суругунан наградаланар Слепцова Тамара Васильевна. Бочот суругунан наградаланар Евдокия Ивановна Бачурова. Бочот суругунан наградаланар Татьяна Егоровна Слепцова. Борис Николаевичка киһи сүргәтин көтөгөр актын иһин улханнык мактанабы салгы өсө ожуркайдары кытта үлелехиеккыт турдага. Билигин әгәрдә тылы биеребит олонко педагогикатын төрүттәчитигер биһиги бары тумус туттар ытык киһибитигер Екатерина Петровна Чехурдинага. Үтө күнүнен ытык мааны дойдум жона үтө күнүнен әгәрдерәк үбүлөйдәк ужуркай бөлөк онна Раиса Семеновна. Наха үйөрөн көтөн долгуян туран бүгүнгү йөрүләк күнгүнен әгәрдәгибин оннаттан мандык үтө күнгө билен турар бу туактан кантан сагаламытын кылгастык этетихекпин багарабын. Бу Раиса Семеновна мен тынчы тогуз сагыгын 2 жыллакка татта чөркөгөр үлелисилден билсибитим. Биһиги осколага оччолорго химия учутала суок болан калан Раиса Семеновна кылгас кемге келен үлелисил жибита ванда оскола үлетигер олох крутун үлелисил жеки кудда кирен калбыта. Оголор наха сөбүлөбүттере биһи деметтен эдер эрчимнэк онна ылбагай тыллаак өстөк сырдыгойдыак санаалаак учутал кыынаха сөбүлөбүтпит. Онтан ылажа Раиса Семеновна кытта каракаралан билсиһэммит кенники олонко кең артыгар бирге алтыһаммыт
bütün sanabıtın bıraksan öydühün sulger bıttı min bir beğen naha verevin. Ona da Raisa Semyonovna olanqa eygetiger jinçakçı talangınan, toloror jogurgunan, onna beğen sahalı ayı kihitin kaçıspatın baratının yerine sojangın tığnak kolobur diye kudduk olan kohut manlık bol vaxtaq den öygü ıççatı iyiter gitten oldu dolguyabın. Olanqa eygetiger oğulur butun tardan killerer bitiger toq bar ulahan kihi kırjağıttan ederitten sahattan oloğun tutuluttan tutuluğa huvak talannak eter bağalak eter erşimnak jonlar butun timetardan olonqo segi mağan artığından innibit qotu olu ehebit sorunam Allah'ın epetin kudduk ili bititten tutuhan sarın sarın mıtıttan öyünsön en min dehespekke eğa jağa erşimnaktik sırdık ıras kaskibideki ayanlı turuğun den algıhınan timiktibin. Ondan Raisa Semyonovna enyeha naha bakan barkamaktal naha şügeytıllar etilindiler. Iti şügeytıllar bütün nüte tuğakti kıhıbı epiyetnestak kıyaka kaydagara innikitin ese yes kudduk bolan kalar bolvaktak. Ondan iti bihi baka sanabıt enyeha yes kudduk bolbakka en talangın bilinibit, en talangır sügürüyübüt, teriyer, salayar, jogurgar, maktalbıt beleyte boldun. Ondan bilen turar, üle vagas bar bolu, bar tetenge boldun. Ben bölüğün canlarıgar, ehiyaka baragetıgar, çegen çepdik dorobiyanı, össe taharılaq ülene kamnahı, bağıran kaz bir di olga, kaz bir di oğo, olan kobut tılıhı, öye sanata, sırdıgrata, tiye turdun den algıhınan timiktibin. Maqtal. Екатерина Петровна әйеқа улахан мақтал алғығын толуқтуын әйігін көріммүдже үйердібіт. Сирей көрсен кәпсепі күрдік сананны бұд. Білігін тылы беребі Жукускай Корат Олонқо филиалын сол бұятчы директорыгар арчы жетін ихінен тәрілен үлелер Алаха жоғыра этнофольклор білік усуран салаятчытыгар Любовь Иннокентьевна Платоноваға. Дорабаларун, хиллерді. Хиллер оны көстіғын. Көстібін саңан барды. Саңан бар. Үтіе күн болуын, ұтықтабыллақ, олонқай кетігер алтығар жонum сәргем. Устылла ұтыен өскәбет талба таатта жонугар. Баргытыгар, олонқа декадыта ахылы бұтыннан баргытын ағарды дейбін. Мен Раиса Семеновна Маркованы кытары китыгынча вон бир сыллаққа 90 ыйга. 90 томорон тымнытыгар толлан турбаққабыт арчы жиетін көміліе коғуын көмістә отуттан күйежүллен сағыллан ұжырқай дейін этнофольклорнай олонқону толорор ансамбл болдықпыт. Лоп көрдік уан сылат валла. Манда мен кыраты кызгастык кепсетақ міне Петр Максимович Тихонов олон котун арчы жетиге истекелен бараммыт. Раиса Семеновна, Людмила Семеновна Жиркова, Мария Михайловна Наговицына, Селяк Мария, Елена Николаевна Иванова. Мана би төгүр гостолтулорон бексибиппет, вана Раиса Семеновна олон ко мөлөгөн терьебин жебите мигин старостанан табыта. Апытын Уджуркай ден Петр Максимович Тихонов улам бербите. Onun bihiге бастакынан тәрелебет Уджуркайдар биһиге Жукускай куарат бастак Уджуркайден булбут. Онтан Раиса Семеновна 2 Уджуркайдени тәрибите. Онна 2 сыл биһиге уруйдан улуу олон кабыттен арчыһынан тәрелләр республиканский фестивальга олонка персонажтарын ыргаларын ыллан толорон кыттыбыппыт. Сүрдән долгуя үс аңы олонкоттан секретарга персонаж, оны телевидение бар еді. Меген болағын старостағын Девит Раиса Семеновна жолырген жүргін баутыр жен олон қону бұжоңыр олық ес күрдік мұны тәрияңын бұғыстыпай деген девиті. Бәті тааттынан бұл салданынан жүрқай ден ансамблы тәрия бар бұта. Мұны келен оны қысалынан бігігіні қатар қытты бұта. Оны тоян жағырыма күнні бұрастыр балон қотыттан
Olur bu da kendi künçerlerin ırıata diyeni. Ana bahavut volas bogati. Onu Valeri Gavrilevich Vasilyev diyen kene kuarga heccerime veteran. Kuarkoloktosun tartan törüttək. Abahı olun ırıatın behiledek Vladimir Danilovas olon kututtan kim diyen? Hemen barete. Bedürübet kim diyen? Batıya batır. Olon kuttan onu jüribi tepite. Behge kayda bu sen olon kuttan tuya tolarot diye. Yetenlik vastakı bıtır onunla köröçü istəyəçi bile diyen nominasyonun yetemiptik. Ona reisi simenumuna bihigini sanatoriyalarına neden gastrolapta ona nürguhunu hekama. Bu iş katına taksamıt olon korgalarını labıpı tibastakı süraktani bir dolguyu var. Ona zəbəlepten maqtal sürgüldüpü. Araysa simenumuna tıktır kihim min eniye kaya sürdan maqtanabın. Eninin sürdanı tıktığın. En bu kere beli datahanan. Vonna bu teribet ucurkayın. Van sılatulutunan isürak bitten istenlik agarda dibin. Bihigi bilgin Allah'a jogura diyen Allah'a diyen ucurkay kis Allah'a diyen bolbuta bihigi bastak ucurkaydar johur diyen attamıpıt. Vanna kolbuhamut Allah'a jogura diyen attanan ucurkay utuma bolamıt bilgin olonkay getigir sürda uşugaydik. Bileri kamsı sılcabıt. Araysa şimdi ona naha maqtanabıt. En kere sırdık kihigin darobay bol. Sırdıgınan kerenen sıcaya sırdık. Barcanın maqtalınan taptalınan yürüdü üyüne sırdık. Maqtanabıt. Любовь Никентьевна мақтанабыт эйеқэ. Бүгүн куяр ситимигер киирен олороллор ужуркай бөлөк айымнылах үлетигер элбэхтик алтыспыт жоно сергете. Тымны оройонунан биллер өймөкөн улухуттан бихиэкэ колбоноллор, өймөкөн нехилегин народ айымнытын жиетин үлэхите Нюргустаны Михайловна Дичковская. Күндү жоро киһэ кыттыылаахтара биремебит кырымчы, кемчи, онон курдургаччы, түргөн хогостук баран иһиэхэн диэн ыҥырабыт. Нюргустана Михайловна баргын доу. Тылы беребит меңе хаңалас улуһун чыамайкын хилеген народ айымнитын жетин директоригер Дарьяна Гаврилевна Максимовага. Үтө күннен ыдык таатта жана сергеде үйрүләк тәрәһен бары кыттылактарам. Оннотон ожуркай бөлөгө бу мәя хаңалас улуһун чыамайкын хилегиттен 10 сыллаах өргөйдөг бүлөкүтүнөн идидик истиңник агардебитин тиердебит. Раиса Семеновна бихине хилекке үстекелен арас тәрәһеннерге кыттан терисен бар бута. Ол курдук кулуппут бихине общественно-политический деятель Кононов Василий Иванович атын сүгер. Ол курдук Раиса Семеновна кини балтыта болар. Онон кулуппут тугар атын эри өрүләк тәрәһенигер келәһәтче бута. Онтон 2010 сыллааккан элекпит 110 сыллаак юбилейгер келен ыгыакка кыттыны лан сакалы таңас көрүйтүгер жүллүр сүбөгөлеләбитем. Онтон үһүс сырытыгар 2019 сыллаакка бу ожуркай бөлөгөнөн келен бихиэка элекпитигер жоңна сергега онна скологолоргор оттон олус тухалаак интирихиней олонко туханан кепсен олонкону үйөретен барбыттара ол курдук олус тахарылаак 2-3 күннәк үле териллибите. Бихи жоммут сергебит ол кенниттен оттобу комайок эхен пандемиянан салкы жарыктамакка хыджалларары билигин сөрбүтен өссө эби жарыктаныкпыт онна өссө тахсыкпыт диен этебит онна энетен тураммыт оттобу 10 сыллаах билөйгүтүнөн өссө төгүл
ehegine gaddelibit Raisa Semyonovna'nın kultura tuykuna bolbukutundan eme istirak bititten ititik istinlik gaddelibit. Onnotta bolon konu tarkatar ütü çığalağıt al bukmastı diringen, kengen, istingen, bağasan ağıtın tiyettebit. Manlık taharila, sırala hulağıt ütü tümüktek bollun. Tus beyağıtige jolu sorgunu Jegen Dorobiyaner bagara kalabıt. Дарьяна Гаврилевна мақтанабыт. Салгытылы беребит өймөкөн онна чыймайыкын электеригер олоңко суолунан барыйык аптарыгар Акулина Михайловна Игасовага. Так. Ар сарга тарбыт көмүс тыллаах олоңкобут күнүнен ноо диэк кайын. Эйлер да. Иллер аха. Бу Раиса Семеновналын биһи билсибиппит хин ыраатта диэкка кенети эрдэ этиллибитин курдук кэпсэтиге тахсыбытын курдук нэһэлиэктери кэрийэ хыджан бэйэтин багатынан бу олоңко бөлөгөн терийеккайын диэн кулуу билэхеттерин көрсөн онно келен сүбэ ама биэрбититтен онтон ыла биһи билсен барбыппыт уонна биир туга диэн жоксоҕун нэһилиэгэр тахсан эмиэ биһи кыдьаҕас ытык эбээбитигэр эмиэ олоңко геройдара кайдах толорулларын үөретен такаян оны нэһилиэк олохтоохтар баремие бэйэтин билититтен биэрбититтен сылтаан онтон чугасыхан биһи бу үлэли хиджабыт онтон ити олоңко суолунан аян диэҥҥэ буоллаҕына биһигини кимдаганы холобура эһиге онно бараҥҥыт жолоңкону үөретин игин диэн тыл хуоҕата бу арааската биһигини бээбитин бу өбүгэбит суола олоңкону тархатын бу фольклору умнан эрер билик кыйан мелодиятын даганы хатан тахарба болбут улустарга холобурати өймекан улуугар сыджыбытыгар кенелер урукку били нючалы тугунан барбы поланнар олохта били фольклордарын баратын умнан кебиһеннер кыйан мелодиятын да биһибит бэппиттиэннер эти Семен Семенович сипсеп чыскан угран талараччу кейлин биһи сүбелэһэн бараммыт иккен оймакаңа оннук суолу терийекка диэммит аспыппыт уол онна жымын бу жону таламмын бу Раиса Семеновнаны уонна Алексей Николаевы кытта кэпсетенмин бу да олоңко суолунан диэн аяммытын сагалаабыппыт уол онно тиеммит оттон ити Семен Семенович көмөлтөтүнен уонна улустагы культура тугунан үлэһеттерин көмөлтөлөрүнен нэһилиэктери кэриэмит өймөкөөнүнэн томторунан биэри күрдүнэн сордоннаагунан итиддикче териэммит биһиги дьону тардаммыт хасыма сырыы тухары дьону таттыбыт онтугабы билигин үөрүөхпүт иһин оттон бэйэлэрэ наһаа шөй бөлөх териннилэр онна Раиса Семеновна просто öňöten aha ulaqan qaz birdi olonqonu qaydaq oğolarga ulaqan jaňa qaydaq tыынары kıtta umnan bispit naroka ihitinnerän üöreten qaydaq kini ıllyrın tuayarın körönner nahastımıttara onu biligin beýelere onu bölökterinen ya üleli hamsı sıcallar bu samay tuga diýen bu görgünen qayan sibästen bollagana tuaqtan kıratık toqtan aldılar. O günden barınca bilgin emye salkan ereller. Bir gün kolabora manna taqsan Akolina Mikhailovna o etigin kılgatan berdi. Söp. Aha. Kepsen bardaqqa etirgedılık kepsen elbaq. Ondan tuganinen tuhanamın bu ujurqay belaq 10 sıllah üblüyünen onna kini belaq kollektivin Эгарделибин чуалан салаячы Раиса Семеновна Маркованы эгарделиякпын багарабын өссө даганы суолгут иннигитигер тааттабыт тугугар аапытын суолбутун
баргарда туруогон ден этиекпин багарабын. Дэ Акулина Михайловна улахан мақтал. Салғы тылы беребит усалдан тулунан эхилегиттен Жокускайттан Кыдана Петуховаға. Тыл берелер тааттан эхилеген сахарыға фольклорны бөлөк салаячытыгар Евдокия Алексеевна Большаковаға. Ihiller de sana. Ehiller. Tatal uğugar olonqa unsulgannak egetin törüttäbit. Respublikaga kenglik biller ujurgay tatta olonqonu tolaraçular etna beloga. On sılda hayımnila hületin beliyetir jorak ihetinen agardalibet. Obastır salayatçıbıt Reisa Semyonovna. Übülöydağ saskıtından yören kötön sahalı sayagas sananan agardalatakpit boluqtun. Ül taptallah iyete ayağa sebete saha manılah dalbar kotuna en tattal uğugar ere bolbakka Respublika aras munduktarıgar beyan kıqınan bağağınan tiyen olonqa kere eygetiger bar jongun uhu yargıttan çoğabıt maqtanabıt. Bağırabıt bu kurdu yere kötü ıllı koya kepsi sırdıgnan sıcaya sılcargar. Tos beyagar çegen dorobiyanı, diye kergenler ütüyönü, kereni, innikitin de barjongun yörde sılcargar. İki tiyince 19 yılda haterli bit saharga bölük atıptan, onu bu bir sertifikat bölük bitin tuttarabıtın koguldan Reisa Semyonovna'a. Je ehye khami ayımnila kuleni bağarabı maqtanabı. Agarda suruk aray kıha arayısa ay sığcay. Ay albanlanar günübünne. Avgırgın uçut albıtın atın elbek manı tılınan. Aktan ağırgın jara tügenmitin. Atı attapıt kemner bitin. Ayyılar ve hatten kören ardız tabıttar ebit bilgini. Amara karıl kay arayalın. Artık anın arayan, ayar ayanı alıptan, arana suuskatardıhan, arıl kay balannak arayabıt. Abılatağa ütüye kere cühütünen, abır tabır arttağdık ağayak baragay tıllarından, akka solga üttenleren abırıllaktı siyette 10 yıl. Ağı suya tukara aksarıya alda durar. Araksıba tasbat ayqal bolun, arayısağa ay sığcayga. Arılla üstedağını alıp tağ olonqa, aktıla kaptağ dorqan anabıl ayamni bolan. Künnaq küke jineh tıllaraan. Yaqaddani kapsa sir kıha taptal. Sahargalarga maqtal. Salgı tılı berebit ıllı sıtar çurapçı uluhugar Nikolay Romanovich Dichkovskayga. Daha kütüğü gününden barıgıtın bu 10 yıllık bir bütüne iti istin eğalde bulduk. Бастатан туран эғаддиремете эссе салаячыбын, ухуячыбын Риса Семеновна Марковна. Бу Николай Йосковскай диен хантан түһен келде етергет бу кылгастык билтехинерек бумарабын. Бэм чоропчолоктогун бир үтөкүн коракка көтөхөр такына кораттар эме onun котуру бөлөк тарибиттер, ол тарибиттер булгана бир ороллара тибетах волан тороллар. Onu Nikolay Yoskovskay bari bittеннер тутаныланнар, онна ол ровнаннаны bu bölögü Reisa Semyonovna taribitibit onu giren ıllamın Uruydan olonqoğa kim kündüğüne olonqotun turu buput. Olontonla bilsem men balatça hasta kehibin olgunam baran olonqoğun bağır etim. Onunla söptü behendirem men ondan anı o kenditten ya tahtağa tiyester bolbutum. Tahtağa tiyem men To'nun çok masınatından tiyer etim.
Onna ыллан репетициялан барын төннен калар этим. Онан ол курдук олонко аксыстыбытым. Онан дагатан этиемете юркайдар бары үтүөнү, керени, ыраа сырдыгы өстө даганы бу юркай бөлөкпүт өстө даганы үйүнө сайда турдун жен. Оны этен турамын оттон бу 5 сылыгар болла. Ол 5 сылыгар сен балайда ситихилерним жекпин сөп, ол барыта бу халаячыбыт уйуркой булак салаячыта Арисия Семеновна Маркова үтүетинен ол курдук ихтинне уйуркайга жарыктанамын билген биддилен олонкога кийсе жабын ол курдук ол биддилен олонком билген ким чөлес олонкотун толоровун. Олонкот толорун миси ситихиленен ити Инстаграмга үппүтым онна сен кастаганы үдделерге ылдым уйдан олонкого оннаттан бу хыжаммат туа репетиция кемигер сакалы ыраны эмие ыллырга үйренметим. Онетен турамынаттан багарым эте Николай Романович бихе ийгинен киен туттабыт, өсө даганы инники айыр үлегар ситихилери багарабыт, эгарден ихин мактанабыт. Салгы бителик бейн ити сатабыт маны кентер болары тура роль ихин аяс жетимүктен кебиз. Оттан багарым эте бары уйуркай бөлөккө Арисия Семеновна ütüene kerene rahatsızlığı ondan eten turamın algıspını taban. Николай Романович мактал наха шугайдык үйөрө көтө хиттибит оны жен тойгун ихиллер кемигер бихиги халгы агардебит тылын керебит таптан Тарыл культурный кийин директорин сол буячыта Матрёна Григорьевна Сунхалырова. Başkallah Arisa Семеновна күндө удуркай татта этне белактылактара биги нелектит бир тумус туттар кен туттар түмсүтэ нелектит атын кеңегага аттата сылжар удуркай татта белак 10 сыллах айымнялах улагыт жора кихетинен этитик истиңнек сарыл культурна кинатыттан онна бары народ айымтын жетін аттартан этитик истиңнек ардалербин көңүлләр. Эге хас биддигит онсаллар усталаргар бо олонкону кеңегага тахара сахабыт омугун чыпчал айымнетен үйнер көлүенага жоңу сергага таргата сылжаргыттан биһиги сүрдаган ден астынабыт кен туттабыт онна мактанабыт. Анан эйяха эникитен дагана бо олонко кере кепсене эйяха тирах болан Асы дағана айымнялах артықы сола арылы тұрдun, үті түмсігіт үйелер тоқара сайда үйіне тұрдun ден бағасына бұтын әтебет. Оны ағарды сұрқын сарыл культура кейінен атыттан падарықпын тұттарабын. Оны кітары әйяқа күтті халылар. Арисия Семеновна, бағалыста. Арисия Семеновна. Раиса Семеновна оғылырын аттарыттан тыл барар улус депутатыгар Алексей Алексеевич Марковка. Оны таханан бұл қарбалақ бұғуан тойық олықортар біліқтерін аттарыттан.
Онна икидей нехилегин, онна народ энсиндеден алыптан. Жалдап тур. Дорогую нашу бабушку, маму Раису Семеновну, от имени всех детей, жен, внуков, сердечно поздравляем с этим знаменательным мероприятием, вручением знака отличника культуры. Желаем крепкого здоровья, еще больше успехов и удачи. Мы очень гордимся тобой, уважаем и очень-очень сильно любим. И преподносим вот этот букет. Тыл береллер ужуркай татта этно бөлөк салаячытыгар Раиса Семеновна Марковага. Бу биги жора кихебитигер үтүтыллары эпид жоңго уонна мин мактанем эте ужургай габар кыргыттар бар уолаттар бар уонна алтыспы жоннор бар бу олонка ассоциацията республика киене бу татта улуха уонна народ айымнетін диетін үліхеттере чуалан Майя Гаврилевнаға ұжырғай атыттан оны бәм апыттан улахандық мақтанем еті. Же манан биһиги жоро күммүттүмүктенер ужуркайдар үбүлөйдәк сылларынан сөтүгүл әгәрдәлибет баргытыгар чеген дробияны ситихини багарабыт көрсөк кадери.